Presiden jongga United States of America Donald Trump ulabo ia kapor kumbas sapu prakanta man play ia ke Strait of Hormuz landa kumta on siat ia ki power plant jongga Iran. Donald Trump ulama hamban siat nangkong ia ka power plant jongga Iran ka behedu hapo geri lada ki jahat kit umpenyang kibyo pandai penwan da ka basuk lang ba ka Strait of Hormuz. Kiwei pat kiri jongga partai ki bagantop ia ka United Arab Emirates, United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands, Japan, Canada, Republic of Korea, New Zealand, Denmark, Latvia, Slovenia, Estonia, Norway, Sweden, Finland, Czechia, Romania, Bahrain, Lithuania, bat ke Australia. Kiri jong ke partai ki lebeng berkeno ya ki Iran, hakabaki Iran kalau siat ya ki jahat ba don kibriu pai ba kibrele bawan naga Gulf of Persia bat kumjoro kari Iran kalau siat ya ki jaga permi umpenyang permi gas. Ka Strait of Hormuz kalong keberon kam sikade ya ki iri jong ke partai hakaba laong kumba arab hapusen ka umpenyang haka partai de berkit badiai lang ba naga Strait of Hormuz naga tagadau halor kane ka jingsa tak kiri jong ke partai ki lepan pau ya ke jing ronong bat ke jing siat ki shipai jong ke Iran ya ki jahat kit umpenyang jong ki bayai lang ba naga Strait of Hormuz naga tagadau halor kane ka jingjia Presiden jong United States of America Donald Trump ulama ham teng ya ki Iran hapo ka sabu prakanta.